Kata kamano ogai mar ODM Raila Odinga okone ogai mar doho Martha Koome ni kiko yie dog chien e wichung mare. Odinga okone Martha Koome no goyo bade piny kendo loso kod jatend piny William Ruto biro miyo jo Kenya koro dhi wito geno kuom doho. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga oseyo ogai mar doho maduong' Martha Koome kuom yie loso kod piny owacho wi weche mag dhi ataro kod ng'eto mag doho kendo rodho korgi ni gibiro balo kod doho. Anataka sasa vile vile kuchishika mahakama teke iwe kama mahakama vile vile ni party ya executive. Sasa yeye anasema ukiamua vile yeye hataki hata heshimu uamuzi wa mahakama. And he will defy and ignore the ruling of the court. Hiyo ni mwanzo wa udikteta. Hiyo ni mwanzo wa udikteta. Mahakama hata kama ameamua vibaya, wewe uko na nafasi ya kufanya apili. Naona ati yule ambaye ni jaji mkuu Martha Koome amesalimu amri, sasa anaitisha mazungumzo ya amani na Ruto. Unajua imenivunja moyo sana kwa sababu juzi watu wa KWS walituambia tukikutana na fisi ati uongee nayo. Wakenya wakajaribu wakawaambia hizi fisi haziwezi ongeleshwa. Odinga mane lose nyasi manandiko jokanyo mag duond bura mar ODM County ma Vihiga okoni Koome kod doho kowinjore ogo bade piny kendo rem chung kar tiendgi gino manyiso nyaw mar doho motisi ni nyalok maonge kod thochi mar chung motegno kendo kwero serikal mondo were kod tenda goko. Sasa huyu jaji mkuu Madam Koome anasema anataka kufanya mazungumzo na Ruto. Hiyo ni mwanzo ya kuregesha kamba. Hakuna haja ya mahakama kufanya mazungumzo na Ruto. Na tunataka tuwaambie huyu mama wetu kwamba the people of Kenya have given you powers as an independent arm of government. Na ukisema unataka kwenda kuongea na raisi, inamaanisha umewacha mamlaka yako. Jotelo gokoni Ruto rochore kod bede mag piny owacho kaka tamana od bura bende gise ni osoyo fuko kendo ok nyal menye kako winjore kendo kalo chike moko mahinyo jopiny kaka chik mar usuru melo 2023. Bunge sasa sheria inatoka Ikulu na inapitishwa kwa bunge siku hiyo. Hakuna bunge, hakuna chochote. Alafu Wetangula wanazunguka hao na kuja kufanya harambee hapa. Bwana Speaker anafanya vile imetoka kwenye Ikulu. Bende gitiel ni sirikand Kenya Kwanza onge kod lek mar fungo pek mar ngima, reso rowere weche mag somo kod rango pek mar uchumi. Tuliambiwa na Bwana Ruto na wenzake ya kwamba watajali maslahi ya mahaslas. Hapa Muhaya maslahi ya mahaslas imeangaliwa. Mambo ya mahaslas imegeuka ikawa mateso bila chuki. Kwa sababu tumekosa pesa ya CDF na tunauliza serikali itoe hizo pesa kwa haraka watoto waende shule, si ndio? Wanakaa kwa meza na Ruto kupanga vile wataongeza ushuru, vile wataongeza gharama ya maisha, kupitisha miswada ya Ruto mbaya kule bunge. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mane mbaka mombrogo